Ngai ndwiri araba kurigwa tiri araba kurigwa ri ate tondu wa riri Ngai ndu mugunda wothe ni wanyu kabana kuma bebe bocoke na ni kamugunda kega muno kamugunda kena tiri ndu mugunda wanyu ajiki atiriri ndu thikirire ndi mutari ni getha mutikaite na mundu nona muti ura mukinduri buri mugunda wanyu wambitie na bethio ko mundu na kana gakabino agatwire nginduri kathake nacio kowe muti ucio mukinduri ukiagwa nyabe muthithindo uyu hakona hae kona no mutira wa mwiri utiko wanyu no mukinduri uyu ukwanyu kogu mugayani tunika rugiri kau uguo ucoke uke naguo uguo kinya bara kaija bagakinyite no bakaiba hau uguo ume bau uguo uke uguo uthiuruke uguo kinya kou no na kule marigo ni megwitu marigo mama ikwanyu no mitine mubariti mikimeno ikwanyu no mubero uyu ukwanyu no mutira wa kuranoke no muti wa mukuranoke uri mutira wita mukuranoke muti ucio mukuranoke utiko wanyu haya ni muri gwe kumurore no miti othe emwe no ya rugiri miti oni yanyu miti othe bikoni ni bweli bikoni sibo wo ndi muno na akako kingira riu geke oguo Mr. Jeff aya nona abetige no nginya marigo maya oguo marigo mane mano atwa meguto ni manyu utindo gituonia we no nginya ngwisi nawe gukuri bone cito cio bone cia tugayania utindo gitwira horo wa ngo nigetha gwika atiriri na turinye mwatumia mogiri no go murecokanirie murakona mbeca nyingi cia kura kamugunda no go mutigira muigaire sasa tondu na migunda ingi itatu umuthi no ni gutaranwo egutaranwo ndu ucio ni thina wanyu ni ndia gatagati ikagia ati we warigia ikagia kagure nyongerera igiri igiri ndu wangu istafadhali ai hapana ndio hizo sasa hizi no atuika no aje kurehe riri sawa oge wa mwe hau riu mwika atiriri ngumutigira wakena tutire na taito mundu wakwa thikireri riu taito nigo mukagira taito ni nginya kamurehera by next week ndiga murehera next week taito niwe ila process atiriri kira nyamu ici citagwo agreement ri uratuire ni gutore kila kitu ntwaletea ninyi ndaga atiriri utenda gatuke wabici nyendaga atiriri unatwanjiria wira nawe ngakurutira wira wothe wira kugutie kunogora noga mbeca ciaku ni cira kurutira wira mbeca cianyu cira murutira wira ura maundu maingi magwika nona ngia bakina thigingi abo uguo ino no mutumire kugayana ino ndamubea for free igaka uguo ino akithingi tore ndigikane show ino thigingi iyo ndo tutai inyo gayana imugunda lakini nyange please oima etaima savea manyu please ndiko mutithia kugayana mugunda tafadhali nika mutugathe ko ndiramonera lakini ndina migunda ingi tatu ya guthi kwendia na ndina ihenya muno ona thima yakwa niyo hello ndemuku sawa ntukonana thank you so much ndazokia kaza na wira tukara taitore we ni akarehe tiga kongo ni agaturema tena stiki mande no reke inde mwi na tiramaka ena tiri tiri mutune tiga na ina tiri gutire tiri wa white kai no no ndori orangenia ni atiriri ati ni kwanza ni ndenda muico uyu wina mitiri ni ndenda riri taka kuonia metega no mutugura muheri no na gatagati haha uguo ni ndenda rini ino ya gatagati kai turaga yo atirira we na ndu nyitaga mugunda ni kienda na guikoroka na wari ucio ni mugunda wa hare kai twekire yo tira Ibrahimu riu murenda ate riu murenda ate totige teri uyu ndio ona yuti gukiaga ndoro teri uyu ni umwe mundu kana ni aheo kando kuria ni kumu muno kuria ni kuria mundu kuria kuria na kutinda kuria ni virgin kuria gutire kwari taba nikukuhurira tapo nikukuhurira nituikia kura aha ko basi atira thina nituikie kura nitwandike kiria marenda nitwandike tunyara duka ini na kindi kiagira haganja gututanga asa komui ni atiriri wandu hetukete tumeria tiri hetukana twena kaundu twena na mutigocoka kugira haha mutigocoka kugira haha no ibasira gaka tigucoka kugira gaka ni gathira muku mwa thaici gatu eko inywe ni nyumwe rutire kurangaga haha gasira gaka mwikirete haha ugeraga guku ugithie ku na arĩa mageragira guku no mamathiia makimiagira mugunda ndetikiririe andu mahitukagire haha handu tondu ngire ndirekira kiria ri kari ngoma wete katiriri koni mani ino njira egerera haha uthi niguo ndiramuria nikimuria na twina maundu maito na riu ri ndukuthia kaka tureka haya tutikwenda ciuria cia guruki ciuria kethikiririe iyo ni mbura kethikiririe kamuria na atia ndiramuria niki mureka gwakwa mugunda
Igai. Niki mnafanya nini? This is a women business. Oh mugunda ni wa atumia 1 2 Sioria cia ma. 1 2 3. Unaenda gutukai gutakere mutumia. Ene ne ngai gwa ndecira ni ithe Sioria cia moca riri ndio gukorenda weri. Ekere ndiko na ndecira Oh no, uri kwanja ni mumoi. This is a women business. Wenda business ino. Ona thi wethe irinda uke wikire. Nitothi haria mutumia uyu. Ndikireria wega. Tutothe karatathi twandike. Tutore safi uria safi umwenjui. Au muramenya ni kwa guku. Reke tukwire wira uria uri wa. Muramenya ni kwa guku. Kwao. Ni kwa guku. Mumete ko kwanza. Tondu soguo. Reure. Muraria uruo guo kimenya gore gwakwa. Ino kanyaka. Aka una ndegwa kwa Ni pesa yangu. Pesa yako utete ko. Aterere murata. Murathuka mutu. Aterere twaina fatana safi tweka mugunda turagurire. Please madore hiatia. Yes. Ndugithio karuci twari na twina atumia tunyi tuko tunyitanire nao haha. Thio karucio. Ate? Taithano. Ndia cigana. Turabathura na atatu. Turi atatu. Ona ni marakuigua. Ndiramuria atiriri abotiga horo wa kiria kubathurana. Niko murabathurana. Tutitukanite na Arabia ni muthuri wagerera haha. Ndureke ndimutaririe no kontaraigua wega. Mugunda uyu mutheri. Mugunda uyu ni turagurire. Turi atumia ata bondari itu tarora tagaruruka wone bondari itu umete hau igocoka igathie kuria kuko wani kanyanga utingiciria meciria makumenya ati mugunda ni wene wow wagura mugunda ri utugithoko tukao ene ndi ndimwira na kiru mwira ndimwiguthi na ki mugunda ni wakwa kuma ndi gutaheragia wana we ati ko ndona samanya na mundu cio muthuri ni kiki woka jeno kile samanya nake etagwa waigua Usibetagwo je mwarake ho munene uguo ukora kwa kiria nitagwo kinene muno iko na metukia na migunda maingi muno na thaicia ndiete kwendia ingi oi atumia ukisikie wega we tabe muziki uyu we wetagwo tabe ture kore ndio mwejetwo mute mai no gitucokera na mai ndimucokera na mai kana ni mwicirie kuria mumite tondu niki mugunda murenderio utu sanunua Giga pekara murutete. Tabe imutige hari undu ndeciria. Oya mugunda tabatige. Kagure. Tabe imumwiki ati. He mundu atukonire mbia. Na tukonire mbia gitwira atiriri. Fomu ni mukaihuria rucio. No rende pesa twikitie thimu-ini. Ni nguraje gwiciria meciria makwa na thutha. Ni mumurihe. Taitu ciha. Taitu aukiete. Akarehe sad madi. Ya next week. Na tuigirire pesa 1.5 ni aturagurire. Na mukamune. Wetia utatukwana totora tutakerera. Ate ndorogame. Ngai. Ndorogamia ndo. Yindira Watiga ngoma icio. Ndramwitira thigari haha. Thigari cia. Tiga thigari. Mutiga. Ndorogame nginya ndwarati. Ore Jeff. Ole na waigo. Urahe wana. Wana wawe na guo. Oi. Tabotige. Jetane. Niretana. Ngai. Ucio Jeff. Tamurehe nyambe cerie ni ahoria thimu ikatiriri munengere na ahoria thimu kani kore kare ni kure kare getana munengere na bayo uyu oye utumenye 0721 tuthuri turia tumikoha ndio niretana hello we ni wore twa Jeff ate tiraduta tiga kujuria ndu urahura thimu ndakuria atiriri tamurika no hendia tumia atatu mugunda hari atumia atatu uma na kwenda wenderia mugunda haro Ngai ni mamutikaje turi akone aigua uhoro wa atumia atatu no Ngai mwathani riu rwae twetere thigari mo yona ni wo tubati kuruta guko ni wo ni wora turehera ngoma niye riu ni atiri tondu riri abotige tutikwaria ringi tutatiriri ngoja ni hari uri gukahane mwe mukwaria nake ngimutwara kuria umenye wa mbere ndio hapo mtu ahoria thimu nikiri mwamba gwiciria uguo nituthita makakabla tuthituka mwete na njira citu tuoka ha kwanja kunyito twaje nginya gucamba kopro uri ari ku ndani yako huko huyu sajinia huyu mkubwa wenu si una namba yangu si mimi si unajua kwangu
kuna watu sijui kama ni wakora ama ni kweli wanajifanya ati wameuziwa shamba. Sijui kama ndio wanauza shamba ama ndio mikora hapa. Kuja tu kujeni. Wewe sasa umekaa si wameenda. Sikuelewa kama ndio mikora ama wenyewe wana hiyo mikora ingine. Wamekimbia sijui nia yao. Wananiambia mara sijui wamenunua shamba, sijui nini. Sijui hata sielewi. Haya. Wewe harakisha huku wewe, acha kujizembesha hapa hivi. Harakisha na huku tuna kwa chief nonsense. Ndio hutaishi kunikula kichwa mwanamke mjinga. Harakisha huku. Unajua nikaamua kutembea hivi hakuna kitu unaweza nifanyia. Soko sana wewe. Na nani? Nani? Enda huko. Kaniko enda. Dogo tunarudia mtu na hebu kuja hapa. Kuna mtu ora Hebu tuende. Hebu tuende. Sikuna kula kichwa kila wakati. Dina mwana wapi maneno date wale kweta. Ukiharakisha basi enda mbele. Nini Twende. Durikene na kuchekedo wewe. Tukie acha kuniambia nini? Nini? Twende. Twende. Ukiangalia nitakugonga ngumi wewe. Nikimbiza. Ananichapa nikiokejeka kwenda. Unajambia hapo ukinisukumanisha hivi siwezi jiongea. Leo ndio siku ya mwisho mimi na wewe. Ndio tunaotea mtu wewe. Ndio nyindo kerezi ni kwako ni kuita Italy. Ndio thie. Tuende. Tuende unanikatazanga kwenda mara nyingi ni mando unanirudisha kwenda. Toti thie. Twende kwa chief nimesanisha kabisa. Mambo leo. Twende ajue. We. Tuko tigana na chief wewe. Godra kwera. Wote kushina hapo kitu kama ufanye. Unajua nikisema ikikabu haka kuje kitokejeka. Duge. Exactly kinyagu inoroka koja lele ya kwenda. Yenye. Hakisha huko atakushina hivi. Hakisha atakushina. Kipe mdomo, hakisha huko. Harakisha. Sasa uko bahati ya kufanya nini? Twende umuthi leo nalala kwetu. Na wewe nalala kwenye nalala. Sikutaki enda. Nalala sero leo. Wewe ukijua ile mess umenifanya wewe. Nalala sero leo. Chief. Bravo tata. Chief. Madam Chief pinyo kwenda. What is wrong with you? Ona mwanaume mzima ananisukumanisha kutoka kwa nyumba. Chief lakini unataka kutoka kwako. Nilikuwa nimekuja kwako. Huyu ningeua huyu. Odorage duga mete atia kwenda. Isi tiketelera office Madam Chief. Kae chini. Unaona venye anapatia. Kae chini hata mdomo mingi. Ona. You are in my office. You are in my home. Pena heshima ikaradhe. Kwenda ikaradhe. Wewe, madam wewe. Madam unakinyana deal nayo. Kelisi what I'm dealing with. Ikaradhe. Kwenda. Hebu kae chini hapa. Nakora ihora ihete na haha hatire. Wewe tika aikunumeria kwako. Pole. Ngana no good morning madam. Atirukaja. Wewe. Wewe ndo nani mwakia kutirarejea. I'm talking to somebody else bigger than you. Nimwakia kwako. Na in fact I even don't know kwa nini mwareka kujetera wa afisi mongolego wa kwa mosi. I'm having a meeting in the next minute. Hizo haziwezi ngoja kwa ofisi dingetera ofisi. Madam Chief. What is it? Nikireba kubeko kwa. Kayo hari gwa ne gari toyoka. We nini? What is wrong with you nekio nywete? Why gwa nekio nywete? Gotire Madam Chief kido nywete. No ule kigwira Madam Chief ule mwenye tuyo abeto kingi. Ugarurukite ate kwa igwa. Kigwira Madam Chief ni wadeba kubiginya guko Madam Chief kigwira ge. Me even the next few years I'll not be dead Madam Chief because of this woman. I will kill you myself. Atirere, what is it? Can you start? Madam Chief tamenya atirere. Mwire tu tubigatira na kemiaka Mubikanetie. Kubika ni miaka 3. Na Madam Chief kigwira guti mundu ari akobike munene area eno. Tore twekire nake. Nikire twakete. Na no okete Madam Chief. Yes. Na no atinirie ginya keki. Thank you very much because of that Madam Chief. No the problem is for the past two months the correct now with Madam Chief. I mean for the past 2 years the correct now with Madam Chief. Go to get to wira to wakwa. Na totiri to rara Madam Chief
na tuthire twaga kindu ona kimwe Madam Chief no nikigwire kindu kira kira makirie muire tu uyu akoretwo agicera na athuri marika ria guka wake Madam Chief athuri akoro na to make the matters worse Madam Chief dry na kahoma dathi dispensary drero dhimiro murimu wa mukingo Madam Chief imagine I'm positive because of this wewe dispensary okay thimwo temperature todo wari muro waru okay soko ke have positive no nyoloka ko ikerera Madam Chief tamenya metu murimu so wewe abotige temperature we abotige we wetagwo wetagwo itawo irimo we wairimu aterere we wajeta waigwa na wairimu ngenda ri muso be up you so up yes ndori aterere nigetha tuike ati ni wa mwakisi ati we ni athiaga ni gasiko ndako nyamaza wewe wairimu nyamaza wairimu no madam hii madam inakuwa na mdomo mingi sana hakuna mdomo mingi ona mimi ndari na mimi ndari nikanika One goraga. Yesifu. One goraga. Kuma kana kinya hwaine bara. Nigutothire ndahorwo. Ndutagwa haha ohore kwenda. Ndutagwa haha ohore mbere ya sifo. Nduta oka. Kapa. Oka. Kwenda. Nani? Kinati. Oka. Tigakora ihani kile kile na kikapo kapa chini na staki mambo 50 mko kwangu sasa kaa chini ndio kioredha waji moto ikaede kioredha grupu be nigetha mama gyo na thege karathe jive ndwero ni mutumia ungi wikarethe ndwikarethe uria wira gogo kwenda ni atumia mutumia takire muthuri asa kira niwe yaria kaa chini kira niwe yaria chini waigwa ni yari etiguo waigwa ekide yari Dawa terere mokwaje kulingana na yako muherudha umesikia when someone is talking don't talk when someone is talking don't talk unasikia ndukibatie kujiko kuma ndukibatie kunyururia ona siku hicho ndikwenda kuigwa na mugorokia mundu ni yari ari fusifono de yari haya nekwa mbite kumuria ndakuria terere tando okugete ati uyu ni arathi na mbaba aziri na mbaba aziri getha uguo ri ndakuria terere wina evidence iriko ati ni ajiga nao number 1 he muthuri wetago Wadahuhu ni muthuri ekeni itura riri riothe ndira kunyita nake aljama tugikatia kuria ngurumo igoine ngurumo uracokia kiuria tugikatia ni njura mwekaga kogo kunyana na muthuri nafa yuko nake mutawa igoine ni sawa nguria atiriri madam ni sawa gutio ndumeka no wari na giteko thutha giteko kinene wagire gitekwa mugongo ati atika monge akigite mbere wagire gitekwa ati thutha ndoro nyingi Madam Chief oguo tamukoja komete mutaro haya ni ndagwa wewe kwina mugongo eni ingekuiga haha ingekenda kunyorokia haha no kwena mugongo okay nyamaza ndio ugo ukire talk your side Chifu auga miaka yo ngari miaka iri gitiguo waigua ukoma kiroko hadigira bia sigana gutigira singi magana 5 o magana 5 mumite kona ndogi magana 5 magana 5 ria moico kumona magana 5 riria wagirite roni atigagira ciringi icio 20 yo maheni ti wa kwaragia wewe ni gucokeretia 50 breakfast raji na sapa ciringi 50 ciringi 50 eti wewe ndakoragwo wira magana 5 maroma kwa ngikoro ni akoragwo wira agokoro dukoragwo wira 50 ni nguma gukunja gatinda gukunja na thuria yangi ngamera atiriri ni ni wira ndire na ndie ndamenye tondu riri nake ura sim nire ndari wira ri okahoine akaji ni yo tindere otindire ko gutire irio metha iguru ni ngati nguma wira kiroko ngacoka hwaine ngacoka kanjuria irio ciiko akituma nyume wira riu tha icire ciringi 50 cifuri ona mutu no igore ciringi 50 ona nyonire ore agaikire cia ciringi 70 we wika muthuri mogima ugacoka katigira ciringi 50 adokire Madam Chief thikiriria tukiaragia mari ukiraga mwiri tu wa hana ri no aikarite ri no wetike ndimtukira ciringi 50 ungiendera ugo nikumanisha Madam Chief mwiri tu wira ri no maintain ugo hana I have had to maintain myself. Siko nimenyamaza ukiongea. Wewe ndio tola rere. Siko nimenyamaza ukiongea. Wewe
kuna mtu yuko hiki kijiji anajua hauna kazi. Nakuuliza aje kuongea kweli? Mimi natembea huko kwa kijiji na tafuta kazi. Tuolima. Besa ile ni moda na unaweza kukuweka vizuri. Sasa hiyo wekeleta nini ndio akogoreira. Ila kama sina ni akogoreira. Ni sawa no wakoreira ni sawa. Ndikira kifefta ile ndikageria. Sini kifefta ile ndikageria. Siforo rimoko maya ndwaraisi. Ici ni ndwara irutaga wira. Madam Chief domo ikathe no kije munwa nona ni ndiraria undu nona ke wira ake niko tidakinyito kanwa pere nyingi ndikindura kazaria kadwa gakwa ni kurehera mbia dikire Madam Chief haha atiriri dikire Madam Chief no dikiriye wega no besa dikiriria ndimutigira singi magana matano leitene na mbia magana matatu no kwaria Madam Chief nima ni aruga irio njega tari gutemwe tutariaga nyama Madam Chief ni ndioi na nikadroga ate Madam Chief ni ariaga Madam Chief na ni otoe kwa asumete desiga tiri tondu mutigira sigimana matatu kana magana matano o muthenya Madam Chief gera tiri ni mutumia mwega niguo gikaga budget wega kumbe ni athuri maitora rerito mamutongetie riu ni turakirwarire mukingo na ni arakingwatirie mukingo ngeite gukwa Madam Chief na miaka tatu tutiragia kinya kana twaria cia mukingo muthuri urutaga wira tajira tiriri cifu andu aria othe itura riri marutaga wira tondu ndari wira tondu wira ni ibarua ari tajira ni gibarua kiriko kingikuhe ngiri imwe ati nigetha uhote kundigira magana matano njira niwe njariirie kwenda ndi nyumba ngihota kwaria ni urahire ndogo ha ndiroka kwiaria etiwa waruta nyumba kiroko njira ni wira uriku ucio ni kuri asa nie ngatinda gukunja muthenya mugima cifu njirete ibarua yes wanda huhu ni toyaine uracira no muhuragira nguo githe mutumia ti murwaru ine ndimuhuragira nguo ngatinda muthenya mugima ngimathambagiria nyumba na ciana ciake makahewera ndikakuigua kiaria waigua ndikakuigua kiaria ni wanjagira gitio wandehere wa cifu kiroko gutire muthuri utari guku itura itarutire wira nini ni ngambagia nguo cia atumia ingi guku itura ngamira he magana ona ngikorwo no matatu ndimuhurire nguo gwito mucie kaingi kuhanaga kuri nasari ndokira ni ndiraja tabatige gwito mucie kuhanaga tari nasari ni utari kuo atumia aria mathiaga thoko makandigira ciana ciao ngatinda kuna ciana mbia cia nyamore cire ciumaga ku ore cire ciumaga uheago ni arume tondu ni athuri tondu Madam Chief Madam Chief Goria tere Madam Chief tamuria tere oruwe haha ugu Madam Chief muria tere Madam Chief tika kumura Goria tere when was the last time what when was the last time umagira ko ugo gethamba kuga wi munogu when was the last time yes demonagu when was the last time when you know what you do you know what wewe koine grupo dare vivitare iyo kufanya nini ke takonia donia marataji donia marataji wewe ni wewe nyamkiza vikereria ona no ngorutire marataji macio nie ndire mukingo waigua warutire ko mukingo tutia mieyo waigua ngerete tututia nete dawe ke mwere ndariyo osoke onjekerera kataji ga positive ko umeteko mieri tandatu waigua je atathuri othe haha cifu omurika he muthuri ono mudana koma nake wewe waigua umete ko umuthi ndarara gwito umuthi ndrakoma gwito waigua no ngaguhete kwa na giciko kai wakira no ngumete ndako kuko aga ngorithia na giciko nyamete omukingo ningehegete na ngaguhegete ogacoko kandehera mukingo waigua mieri tandatu tutionanite kimwiri mieri iyo nao wairimu cifu herutha kuinuka ni tutigane nake asa ehe cifu ni ngamuhe gitio nie ugacoka kandehe hakiro katinda muhe mukingo umite kuna ngadi muheto kuna giciko kana mukingo koragwo tiri ne ngauko ngaguhe wako waigua ngoya tiri ngagwikirio kagia mukingo